Будынак былога мяснога цеха ў аграгарадку Падгорнае, які пуставаў амаль 10 гадоў, зараз не пазнаць. Вось ужо на працягу некалькіх месяцаў новы уласнік мясакамбінат Кашалёва, што на Гомельшчыне, мадэрнізіруе цех пад сучасную вытворчасць па перапрацоўцы яловичины. Здесь у нас будет производиться практически полный цикл. Это начиная от убоя крупнорогатого скота. И уже мы будем какие-то части производить отделение от кости. Будем упаковывать герметичную упаковку, отправлять дальше уже на перерабатывающие предприятия. Объемы наши до 5 тонн в смену. Я думаю, в будущем будем мы увеличивать свои показатели. На прадпрыемстве будзе 2 цеха. Цех абвалкі мяса гатовы амаль на 90%, цех забою буйной рогатай жывёлы на 70%. Набыта сучаснае халадзільнае і тэхналагічнае абсталяванне. Падпісаны дагаворы на вываз і утылізацыю біялагічных адходаў. Сыравіна будзе дастаўляцца сюды з усіх куткоў краіны. Гатовая ж прадукцыя ў асноўным будзе рэалізоўвацца на экспарт. На прадпрыемстве плануецца стварыць каля 50 новых працоўных месцаў. Жители агрогородка Подгорная радуются в связи с тем, что тут идет реконструкция мясного цеха. Потому что это создаются рабочие места, где люди будут трудоустроены. Они получат социальный пакет, достойную заработную плату. И строительство этого мясного цеха внесет оживление в жизнь агрогородка. Дарэчы, сёння ў Барановіцкім раёне гэта далёка не адзіны паспяховы праект па прыцягненні інвестыцый, забеспячэнні занятасці насельніцтва і ўцягненні ў гаспадарчы абарот маёмасці, якая не выкарыстоўвалася. Планируется открытие еще 3 мясоперерабатывающих комбинатов. Планируется, мы, проводим сегодня реконструкцию бывшего свиноводческого комплекса под птицеводство. Также у нас серьезно развивается и деревообработка. За последние 3 года создано более 20 предприятий деревообработки частной формы собственности. Серьезная модернизация идет по предприятию Депресс мебельное. Вводится новый цех по покраске, закупается линия на 1 миллион евро. Планируем строить и вводить новые фермы молочно-товарные. Што тычыцца новага цеха па перапрацоўцы яловичины, ён пачне працаваць ужо ў першыя месяцы будучага года. Алена Ракуць, Анастасія Кудзіш, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».